MLA Darsing rong hang aphan litchong rong par langwoi ki pi BJP asong atom democracy arong chini ne lapen thek thek hamphang asong Dikrong terona rong arat ki jona langaphan kisung thek tek lang Kardom Karbi Prime Tumalong Panili Sami Raniti Mungpi Nona Joitha Birtang Tonpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kamatha Skura Longtena Longta Rong Pharisia Thengpia Rong Eponang Chipu Kapang Dakpona Tengpen Karbi Anglong Forest Asai Kamatum Difureng Bong Home High School Longpen Thengpia Klim Ke Kapang Chengpon Thengpia Klim Ke Epona Sayang Dengalong Karbi Anglong Autonomous Councillor CEM Tuliram Ronghang MLA Atum Rup Singh Terong Vidya Singh Engleng EM Atum Prodip Rongpi Amar Singh Tiso Mongor Singh Timung Jagat Singh Engti Lun Singh Terong Atom Chitongdon All the teaching staff and my dear student cooperate us as per Honorable Chief Minister advice. Chief Minister a dream among Gaiman Hopun to Puron Guribo Garne Karbi Anglong we have to do 100 school আমি এবাৰ 100 স্কুলৰ আমি প্লেন্টেশন কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো তাৰ কাৰণে স্পেশালিস্ট টিচিং ষ্টাফ এন্ড ষ্টুডেন্টস আমাক কোঅপাৰেচন কৰিব লাগিব সকলোৱে সাপোৰ্ট কোঅপাৰেচন কৰিলে আমি 100 স্কুলৰ এবাৰ প্লেন্টেশন কৰিম কাৰণ গছ ৰুলে আমাৰ ফিউচাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোৱে আমাক সাপোৰ্ট কোঅপাৰেচন কৰিব বুলি আশা ৰাখি মই সকলোৱে Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dream to পূৰণ হ'ব বুলি আশা ৰাখি সকলোলৈ ইয়াৰ উপস্থিত থকা সকলো ষ্টুডেন্টছ আৰু টিচিং ষ্টাফ মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ দি মোৰ স্পীচ ইমানতে সমাপ্ত কৰিম Peace for future. And let me tell you children, you are the lucky one and we are inaugurating this program from your school. And with the presence of Honorable CM sir, this program will definitely see a big success in time to come. Now, what are the contents of this program? What we are going to do? Every school is to be planted with 21 numbers of trees of various species. These species are very valuable. Karbi Anglong Angkang Pi Skura Longtena Longta Thengpia Klim Ke Epon et Japan CEM Tuliram Ronghang Pen Pachini Pon Kidam Tang Chiti Nipai Cap Arni MSc Wise Dipu Go Boys Higher Secondary Pathua Klamalong Peace and Development Rally Amai Kapita Ponahut MLA Darsing Ronghang Pen 24+ Aslong Atom Phan Karbok Ponaputak Puthot 24+ Aslong a convener Litson Rong Parpen Lambo Kipidun 2 Medan pini di fulong radamai pialong ake hai dorsing rong hang radapan kalili kalang lang meme hinunon lam lapen nili mana sorsa nili tum 100 kali kapre ka song mana ka sorsa pen jenglo kusot penang lam dolo lase halabang so lam boy PPF hang lam boy PPF hang nili ethelam radapan pachini gantung lapen radapan kar jugantung dorsing rong hang komalo alang likiru emele jong MLA pulote alang like Assam along assembly long mati hala so kaching vai ahem long hadakang nidun long mati kaching vai ke along ke dodun long mati kaching vai dun long arona tangka ma dan jenglong isi det kirai ji mati Assam kan pi kirai ji long aron ka ceparai adhem long kang nidun long inu da bang pulo ake hai dorsing long hangke pulo tangte pini yar ni iltum council pen karbiang long dak iltum land alienation of file do iltum dak paragraph 2 sub paragraph of conduct of election bill pen jenglong kapre tum lapsona bill dolo pulutang te halabangso a bill jing thangloke halabangso article 163 do pu alang litum ningji bomlo altum nang che rada phan pachini bomlo article 163 do pulutang te halaso article 163 ka pakroy nei dike nang litum si pakroy na bokente nang litum si keken nang ji bang loke nang litum si
kacing ki jeta nalitum politically pressure ki pikir ke nalitum si pipo kende nalitum si assembly arona tang ka cepara hemalong news nalitum jong dodun long polo tang te nalitum siang ton kada kapal karbiang long arona tang ka pacok ki ke claim ke dam lo ke nalitum si ar pulo le lage nalitum responsibility responsibility lo ke nalitum ka pakroi krike nalichot kalilang nalino nanga cerap dun bang thom nalitum risang hodurang MLA halapong nalitum bang pli MLA yang bong penta numol mamina ke hai ke alang like deputy speaker tulang nalitum celang pet anta nalitum piniani pacok thesi Karbiang long ben ko an Karbiang long autonomous council bill ke lo an nalitum nang pacok the article 163 koilok nalitum pacok the nalitum ke ke re nalitum ka chini ne nalitum ka pacok the ke jo ne nalitum rata phan ka pamang hua bidi nalitum claimri lage kaprek thang da kali dorsing rong ha ke hai alang li me thang man chenglok alang litum ke thek ke re ka chini ne alang litum radapan ka pamanghu radapan ke thantap ke bai tap si radapan ke dam taning kan so si la puson si chong thui bom cho bai bai pusi alang litum ka body si la bangsu asa yang ke kem cho lasi judgment pet lasi dorsing rong hang ke hai dong nang litum jong si thek klem ek the chini ne jong si thek lo pulotan pe tu goi Delhi rong supia long risim kang tang ki ot song trokatung lamdon ka chitoka pothak chikroi dun thek pusi ASDC KFA KSA lapen UKSA atum pherang ke amelong ningje pon Prabjin pen KFA amai pu Avinas rong hang aphan pajok nangji jongsi Prabjin pen pajok pon pe pulote ahil ing tangrak chisongji pusi pherang ke amelong ningje pon BJP arat charia song atum Karbiang long nang chari lokupen India Democracy arona da chini ne detsi katisong mate katisong apothak lam kaninjianta hem kangsa bank chakriti lasila son aron lang no mate dictator siparona bang Prabjin pen pawir nang chi pusi ke hang pon pado Monsa malam don kacito kalong inghoi ke open category kapadokok laki ke chok chit hektik lo pusi pherang ke amaya long pen jongpon Lasong si Karbiang long Meghalaya ahoy lapen Karbiang long Nagaland ahoy alam pitame paju thek lasi CEM tuliram long hang kachari mate tim Karbiang long atum sarkar chari thek pusi arbok pon Konom jasemen parge amai fana kok labang ke lahelo je nilum president Avinas long hang unconditional waste pen alang release monserak nang ko si nilum tuning ripolong lapen jongsi kewangian ye alang li han jong si release pon pela niltum kaning ri ateng kan jong si alang niltum jong si narju ke pon de niltum lapu wesker biang long kusita me pen pam ka biang long kusita me niltum sodak pen asai bange dengan kok lapen isi alam bang itu 10 seats open for all 10 seats open for all bange pasonoma walam no Afram bang 10 seats open to all to labang ke ini tumpang dardela sitame bang hai tumta narjak tuno bang hai tumta non hai dun bongdom lapen bang hai tum kona nama ke hai kula daga dim bang ke nalum damoy nalum ajudam ikno je ini tum Karbi tum kopan si benefit kopan si hudang ale ke longdum ma Karbiang long aparman kasi tok alam don kulutang te Karbiara aparman si kasi tok si alam don kulutang te alam don alam don kasi tok karman Karbiang long mata ucar ya song du suara song du hamha song du racer ya song du hal hal song du malalang itu kaci waipon kaci thampon kapar jupon ma kasar jupon ma ke donen dia podlo sita laban pagi data ke nindu akhirnya sokrang kini alam don 95 baby kasi tok pustami Karbiang long rat tum harong du patokan mu kitu rat du la salam don ka kaju du long lampi kanije du long isawar sai made kaci ni du long sai du Tujuh bangga laheno non BJP सरकार को कार्बियां लोग असम लापन कचहरी उनके टेक्नोलॉजी लगाते फेसिस होता है लापेन लापन हिटलर मॉडल ऑफ गवर्नेंस में तुम लगा के बाद कम्युनिज्म से BJP सोल का ओपोस कम्युनिज्म से BJP ने दासों के क्लेम के दाम पे चोचिया करप्शन लाम के दाके ने दो पुलुतांते पिनी लॉ एंड ऑर्डर वाला तुम यूज़ पुलिस मिलिटरी का हुदाइसी लापन जेल के था BJP ada dalam sampai tu masih hal tu kaca song jatuh mana pun mesti kami keter ke ha tasawuf dan beri kita ekmolong dulu lasila kan itu BJP parti lah kita BJP parti lo kita masuk orang dulu mana tu orang sodak beri kita rembol atau democratic country lo magalai apa protes lah democratic ini ka protes labang suara rakyat sama kita dobe lapen amutin abang konstitusi India constitution kami labang fundamental rights ini pide je amit hang amat halam hi bangke mane cepat lang dulu kan je dulu orang saya bagi lagi constitutional rights kena
sita pini BJP dum kasari bangke la soja kong bagi der pini bagi tum theglong BJP kali pelotang ke latung bangke ha pini National Food Security Act na sanga pipe MGN reka paisa talong gunde hemsul talong gunde rahat ka chende ka holo sita habba dar sa jang situm lang lote hormu horta ador ka pasu pendango pini sakure jokan hola ka chende ka holo karya din from gunde di dorong halong le la so se asi pin da rahat ka chende ka holo keter ke ha pe sitin latung lori ka charia jo pini Indian citizen Assam Karbi Anglong ke do ara do pini bangke apok chunghur pe la so si ke dunang se pini pu theglong nan malam soporapan birtamo intoneksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ketching si karbiang bong pen kampucheng pharmacy latang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekje lapen kilong ya dowai nang ji pulo te order pikang lote prapchin pen longpon ekje la Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litong ta home ignot an sose kachini jiapan la abel ki pia number along home iktame dihina mopit puthat bir talo wangthulo Dhansari constituency ka parlo dikrong terona rong ningkan pharo soselo kaboche sita piniar nian ta mesen kijonalang avelang ningkan pharo sose kaboche arong mesen kijonalang awarsai kabidon detke mangnime binonglo Dhansari constituency along madua sarkar le charita me Karbi Anglong autonomous council along iemang hoi longdon merlo sita Dhansari constituency ara ratum kaching to awarsai ki longdon jum hekiti Jasamet pet Karbi atom kitua rong malom ke thangnat kaching thura warsa ki ponpiret si ki thekdam lo kiong tuwar kawi pen danglo ki jona lang kisung arong tinta chemenjo anpin laso si dikrong teron arong tame ningkan pharo sose kaboche arong non anta mesen ki jona lang awarsa longdon wangwela laso si tuwar tame mesen avela Karbi Anglong chingthur dun pik lo pusi Karbi Anglong autonomous council along katari atom me along chipin dakring ti si Karbi Anglong ara raphan talupong Sita ahokpet Karbi Anglong paphidun pik an langpuke Dhansari constituency ahawar pensi chinidam pamilo lasi jonghe le Karbi Anglong autonomous council along katari atom chipin dak sita ahokpet atom ke sorkar akira longdun besi ke ongla Nilip MSC constituency ke parlo Chokiohola high school patwa klamalong monsam lapen kaching tula rili kapidopona berta pherangki pitor teron pen berta nang pale BJP Nilip Mother Committee pen pater piponsi monsam la pen kaching thur pate PNC rally la pen rat ame pi Chokiohola high school patwa klamalong padopondo pinila bangso me along Nilip Mother Committee ame puba puram teron pen chipahem pupon ame along Alui Sarpuaman pen CEM Tuliram Ronghang MP Horin Singh Be Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin MLA Tumdor Singh Ronghang Rup Singh Teron Vida Singh Ingleng Anparta EM la pen MSC atom chetongdon Kidam tang chiti ni phai pli arni pis e kor kate tokalong Karbi akhe apam thangnat kanahok awe lapen ke radatum nang hunang ni lapen inghoi cap open for all palam kisitame Karbi akhe apam thangnat kanahok awe pusi CEM Tuliram Ronghang pen ningje pong La siungan ke nili keblo sita pini nili kachuni mi je bangke je ke kroi tage nangji la pen tin ningi ting la pen ke kan hot la son thoma harlo ila tum hem puji susi Sapine ta momina election de mele election hota be laso consensus pen ramde chuke ramta men pi election hot non haran singh de kaya tame ta ramde lasin non ning getting la pen ke kroi kan hot lason thom pamlum pen non from nile consensus ke na to pe hai vek po mana to MDC election hot hai vek po to na le to pe hai vek po ta hai vek po pulang jana to an so se laninkan pho kaching thur amokar kelo
Saya neran sosial kelong ya vaksin atau bar baik tak kelas apa nak teman vaksin itu don mana tu nah tu agak parti dah tolang belum ke nak tu cincin je tham itu adalah so parti yang kami Kongres puno SC puno CPM puno APSRC puno nah tu man tham na kami nak kira je warsa tham na kami don mana tu people orang itu सरकार है गवर्नमेंट है सरकार है ना तुम हम संगत नला से दोनों में तो गवर्नमेंट तो नहीं सरकार तो नहीं लासी वरे वर्षा पेंशन लो कचिंग थोड़ा मोटा में ना तुम भाग इसी पे ना तुम भाग ना पिछले दी दोनों में तो लासी बाइबल में तो itu kajian ke नौका अल्लाह की Lapenan Parta MLA Rup Singh Teron pen MP Horen Singh Biar Tum pen Kaning Je Thuke 24 plus organization lapen Jai Kathar ke Japon APHR Sia Song atom ke Than Kapamang Hualong ke Arjudun Dera BJP Long le Am Suse Karbiang Long Kaching Thur Pon Sia Phan claim rapet lo nang pusi Meya Long Lamthe Jai Pon Rinti Bangkai lepas ni pilihan non ke laket 26 ta open for all juga thurlok daki SC din hota Kalau ada Dilip Sur pen, lapen Cingthong pen, Beskar Bianglong pen, di Pali Menitu. Ama LCC dah kes pidar lo, dah ke perap tuan tiateng pen, Inglong asal tu mesti thulong cot aing. Dah LCC kes pidar dah LCC atau parti tu merem dia. Ada Dilip Sur pen, hala di Pali dah thulong pop. Lasi 26 konsensi dah hala dah ke open for all. Utas lo pelong te, lapen ningkan korat drop lo, ningkan korat pop leng lo pelong te, lapen alang dah India citizen lo pelong te lake election thulong wek non sit ke babang ke lake joka thulong apra ke sin kora phobet ata sin kora trok do hala sit kora trok ke lake open for all non ke kebet open for all sir one question is here itu si mana hala itu musuh di subita hanse pila ba nisai kita laso pihak kosong mana lah kalbit teman kalau tuan mas konsul pen ko ke laknira so ke pialo lapen kalbit bane pen tekji lapen non inkori bo prajin ta tumhan netlong salah bang salah komen pen pen school lanon lagi pikon jido mana do ye non la tumhan goreng awar sai pinai sipu itu claim mas konsul pen itu claim pon pola ja mas pon mom cengbai claim la pen hala cengbai Pinya Birta Mangila Pansi Kanton Iklo Domitami Kurwang Thu